namusengera bakonfwa mu bakwata akashita okutamba kuli mpolanya na kabiri ne brother Michael Cheta pali muno bushiku kuti natemo twakosereshanyako na ba minute fe abali 5 kanshi. Welcome to 5 minutes with brother Michael Cheta nde musengera mwendume mwenkashi konse kuntumuleta mbila okumpolanya neshiwele twala kosereshanya kwa bushiku bwa lero ileso sokutila lesa aletu papatila okufuma kufyalipa lesa aletu papatila kabili achiri aletu papatila okufuma kufyalipa nele mbotwala isho kwenda nalyo twalafumyafye ulikasesema Isaiah chapter 1 verse 18 washiwi ayakaya Isaiah chapter 1 verse 18 emo twalafumya amashiri twalakosereshanya ubushiku bwa lero. Ukuberenga mundi mishonse shibiri nalambira mu mulaka ululimi ulwa Chingeleshi umuleso sokwe bati come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Although they are red like crimson, they shall become like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Nalabelenga na muchibemba tumfwe namo efye muleso sa. Muri Isaiah chapter 1 verse 18 muleso sa okutila ati shiendeni tukaululushanye efyasosa Yehova imembushenu nelyo shabange efyakashikache kuti shabuta ngemfula yabuta nelyo shakashika ngensalu ishakashikache shikabe shabuta nga masako ya mbanga kanshi uku ekulembwa kwa Isaiah chapter 1 verse 18 emutulemo nalesa alelanda kuli baifwe pamulandu n'olubembu aletu papata nishi lyabele shiwilya kupapata lyasoswe shiwilya kupapata pantu alefu atufume kuli fimo n'okuya kufintu fimo nombafuwe bali kuli filye bintu ifyabipa ifile itwe membu tatule shimonanga limo imembu ishabipa tule fimonange bintu ifyawamba kumenso Yesu nomba epo nileso wabulungami nileso waba ori lesa ushiruba ushakwata mwakali toni akali konse akalubembu enanamo n'olubembu luli mukatika mitima shesu ebyokubika kufye n'okutemwa kwakwe eko alanga muri Yohana chapter 3 verse 16 umusoso kuti pantulesa atemenwa bapano esonde apele mwane Yesu Kristu ukutufuila ukuti onze uyo uasumina muri yena ale n'omweyo efika kufwa kanshi kwa chibusa mwenkashi mwendume bamayo batata wemusepela munandi mashiwi ayasuma yali muri Isaiah chapter 1 verse 18 umolesa aletu papatila ukuti imembushe Yesu nangushapita shani ali willing ali waipelesha kushibutisha nomba ni condition nshilipo pakuti shibute tapani na condition ya peli yonse yakosa ichilipo vye ifwe kusumina vye okupokelela omulubushi wesu Yesu Kristu uwatufuilile pachapindama ngatuwa mupokelela nishi tuwapelwa makaya kubabana abakwalesa tuwaitwa abana abakwalesa nemembushe Yesu shalafika mukubuta tutu nolesheni imembu tulela ndapo tulelanda pamembusha ulalelale ishiswile sonde lyonse nangula shali muso domu na gomola na muri inonkulo moshiri tulelanda pamembusha kupepo turubi munshire sharekana ako abantu bafikire no mukupepa abantu banabo mwishina lyabashima pepo mambina bo imembu tulelanda pamembusha kuchitobu chende imembusha kuyibimba mupintu byarekana nokushikwata katina kulilesa munina ne wirosha pamembusho wakwata nonishatie mukatika mutima wobe nokuroisha pamupanda pali Yesu Kristo if you are chitila pachapindama ena aliwa ipelesha ukusendeme mbushobe shonse kanshi muchikoseresha lero
lesa achili aletu papa tokutira mwana wakwe Yesu Kristo ukutira tushe kisendo ebyo twasenda mukatika mnyo Yesu tufitule kabiri tushale ababu tatutu pakusumina pali Yesu Kristo. Yesu Kristo aliwa ipelesha ukusendo lubembulobe ukusendo obuchende ukusenda bukabolala ukusendo olufyengo ukusenda nali mwaka lumaka Islamu katika mtima wawe no mufindwe. Yesu Kristo aliwa ipelesha ukufwaya kwakwe nokupapata kwakwe kwakuti bonse tushali ababo mushiro. Ishuri muri Isaiah chapter 1 verse 18 yakutira time mushenda ngushaka shikashani shikabuta tutu ilero lokutira ati alefu alesa tushali ababo tatutu aba mushiro ngefyo mukusokolola Yohane mukusokolola alembutira ati na mwene ababu tatutu na bafuala malaya yabo nyabo abasamba mulopa wa mwana wa mpanga ushemu nina walisamba mulopa wa mwana wa mpanga kabiri lipusho elisuma ilyako yipusha tule fisendo Yesu Kristo na ipero kufisenda sumina nokupokerera Kristo ngomupusu shiwobe muchikosere chichalero tuatotela ifyo fine tukesamona na kushikushireyisa na muri video ya next nde mulalika kuti mwaisa atamba tuwakosereshanya mukwendela chapamo bantu 20 ni mukubiremira nsuma ya kwa Kristo na yimote mufire muhabanenso ni kupokerera omukusushiwe Yesu Kristo lesa mupale amen.